Ole tunrum chu F-16 chungchang kan soidona. Tunlai chu F-16 alar hle maya. Ukraine tan khotlang havin F-16 fighter pek an tumti thoma meka. Training an kalpui tran don an pek ngei rinani. Indo thona zinga chuan larrei pol takani. Indo na mun tam taka man na launi toa. Upgrade zelani ya. Block 70 page chu latest version ni in ala hlawom tek le. General Dynamics F-16 Fighting Falcon hi American single-engine multi-role fighter aircraft ani a. Atira chuan General Dynamics chuan United States Air Force USAF taran siama. Air Superiority Fighter anga duan ni in. All-weather multi-role aircraft floating tak ani chhauta a. Kumsang khazakwa somsari paruka siam chua ani atrang khan. Thlona sangli zaruk chuang siam chua to ani. US Air Force 10 tuna hian leito lo ma se. Export customer titan version thazok siam ani a. Kumsang khazakwa somkwa pathum khan General Dynamics chuan. An F-16 thlona siam na sumdon na chu Lockheed Corporation hena an shala. Chu kumsang khazakwa somkwa panga a Martin Marietta nena anin zom nuwa. Lockheed Martina antel vele ta ani. Chisang siam chu ani toa hanbel chiang don tiang. F-16A le B. F-16A seat pakhat nei le. F-16B seat panhi nei te hi atir lama siam chu ani a. Aveiran sang hi A le B a tren shan siam chu ngal zel ani tlang pui. Heng variant te hi Block 1, Block 5, 10 le 15 le 20 version te ani a. Block 15 hi F-16 a horizontal stabilizer lianzo ka siam danglam masak berani. F-16 variant zong zi nga siam tam berani a. Zali somsari panga siam chua ani. F-16A le B thlona tam tak chu midlife upgrade MLU Block 20 standard ta ti changklun nan ni to a. Mid production C le D model tenen khan khole nangani. F-16C le D. F-16C single seat le F-16D two seat variant te hi. Kumsang khazakwa somret pali khan siam chua tran ani a. C le D version masaber te chu Block 25 an ni a. Cockpit avionic le radar ti changklun ani. Hei hian all-weather capability a bel cha a. B1 visual range ane boka. AIM-7 le AIM-120 air-to-air missile mang thaya siam anita boka ni. Block 30 le Block 32 te, 40 le 42 le, 50 le 52 te hi anhuwa C le D version an ni a. F-16 C le D unit cost hi US dollar magtadoy som pariat point pariat ni in. Mase hei hi sangkhazakwa somkwa pariat bor vela an chut danani. Darkar khatatho hian dollar sangsari atranga sangni zali somsari vel mangral angzelan ni. F-16E le F. F-16E single seat le F-16F two seat te hi. F-16C le D Block 50 le 52 atranga. F-16 Block 60 variant tharzo ka siam dang. F-16 Block 60 variant tharzo ka siam an ni. United Arab Emirates chuan an upgrade nan. Hemi upgrade nan hian sumtam takan senga. An ni hian APG-80 active electrically scan array. Asia radar siam chatte. Avionics conformal fuel tank. General Electric F-110 GE-132 engine chakzo kan nayani. F-16IN Indian MRCA inel na atan Lockheed Martin chuan F-16IN Super Viper an siama. F-16IN hi F-16E le F Block 60 mga siam ni in. Conformal fuel tank ganaya. APG-80 Asia radar. GEF-132A engine mang ni in. Fadek controller naya. Electronic warfare suit le infrared search and track unit chataka nei boka. Glass cockpit ti changkluna ni boka ni. Kumsang ni som parukan Lockheed Martin chuan F-16 Block 70 le 72 version thar chu Make in India program noya.
India tan an offer kumsang ni som paruk khan India sarkar chuan fighter zani zathum thleng po ni thei leian rota dollar luk la ding on som pathum atanga som panga manani kumsang ni som pasari atang khan Lockheed Martin hian India rama F-16 Block 70 fighter siam turin Indian Defence Farm Tata Advanced System Limited nen inrem na an lo nei to a production line thar hi India tana F-16 siam na atan le rampo na thon chuana atan po man thei ani dona amaro chu tuna hian chanchin thar ra om ta hrilawani F-16V kumsang ni som pani Singapore Air Show khan Lockheed Martin chuan an F-16V variant thar siam an tumna plan an phawlanga APG-83 Active Electronically Scan Array Asia Radar an tite Mission Computer thar le Electronic Warfare Suite Automated Ground Collision Avoidance System tele cockpit siam thatna tur package te chu phawlan ani Slovakia chuan July ni som pakhat sang ni som pariat khan F-16V Block 70 le Block 72 thlona som pali le an tum thu an puanga Lockheed Martin chuan India in fighter mamona atarlan na F-16V Block 70 chu F-21 ti in a mingan thak le ta zoka Taiwan Republic of China Air Force chuan March ni som pakwa sang ni som pakwa khan F-16V jet samruk paruk label turin formalin ngen na an puang boka Trump administration chuan agas ni som ni sang ni som pakwa khan Taiwan he na hral na tur khan pomani F-16V emo Viper hi Lockheed Martin siam F-16 fighter F-16 Fighting Falcon 4th Generation Multi-Role Fighter Aircraft Variant Tharaberani a Viper hian upgrade package atel Vein Advanced Capabilities anaya hei hian 5th Generation Fighter tene na tho ho na thatakan nei thei pha ani he fighter jet hi melma air defense mission ti top nante air to ground le air to air combat atele deep interdiction le maritime interdiction mission atan man thei tura duanani he thlona hian airborne mission role change capability anaya kholum le khowat khom dan eng hnuaya po che chuak thei tura ruwa manani target mu har sa tak tak te chu a mu chuak theya a chui zui thei boka tin amang tu te tan operational cost atin niam boka F-16V ral thuam F-16V hi air to air missile AAM chi rang mang thei tura thuamani a chungzinga chuan AIM-9 Sidewinder Magic 2 le Asram Short Range AAM te baka AIM-7 Skyflash le AIM-123 te po antel Medium Range AAM te po hakeng tel thei bokani Off-board sight sang tak Infrared AAM AIM-9X Python 4 AIM-132 Asram le Iris T te po apai thei cheu he thlona hian AIM-119 emo AIM-84 te AGM-65G anti-ship missile tele AGM-65 Maverick air to ground tactical missile te po apai thei PEF-men laser guided bomb te GBU-15 bomb te po apai pon thei chewa alien lo na nga ral thuam support anga hle ole nei to lam chuan US F-16 hi Ukraine tan pek an ril ruk mek ti chu an chet zia alang meka Ukraine pilot te tan training an buat sei don meka Ukraine tan mason na ro pui takani ngei rin ani lain indona ero avung pha sot ngei don